wa kindu gitagwo pharmacology na neo nimo ya kumenya ginya dawa kire gothe composition ya kire gothe methylated spirit na surgical spirit ri kwa tuka kwa marajira hati ndithukagia ni ithukagia ini hari kunywa aranywa atiriri ni uhoro wa ma ona nikio kigo kiria methylated ri ni surgical spirit surgical spirit ino ekirirwo dawa ya kuminungia uru na yekirwo kindu gya gutuma igie na rangi wa papo tari mwega tondu muda kanywe nigetha riri tondu nikunoticetwo atiriri the human body ndendete rangi wa green akinywa kindu kia green ikunywa syrup ya green na igua gatetari njega na kindu kia papo na igua gatetari no akinywa kindu kina ki orange keho na igua atagike koguo ri methylated spirit ri na surgical spirit ri surgical tithukie iyo ikiritwo no ta methylated spirit ni alcohol igacoka igekirwo ikadinechwo igekirwo kindu gia kumithukia ndikanyuo na bado kuri andu moi gutobokia gacibo kana gatambaya agacoka akamihihia na akareo na ngikoguo niwe warwara ini no uyu ure thamba nayo moko ri. You see what we are protecting. Kreatora protecting riri. Gate ya kuingira mwiri ri ni kanua, manioro, maitho na kira twara indo hau ri ni moko. Koguo haria tura protect. Ni gate ini na ndrenda kwira andu atiriro na muciiri muthigari na ngui ri. Citigagwo na nyunjuri. Cigagwo gate ini. Gatekeeper na kimurango gikiragwo gate ini gitikiragwo na nyunjuri. Koguo methylated spirit ona kuri andu maramekaga fan aingi muno makauga gaka kindu kiria karaigua kirakagutha no njohi koguo ndinyuaga cuba igiri hwaini kubafu wewe uranywa na kunywa uranywa turenda riri tuka protect gatana kuingira na mugutwika surprise muno tondu ona homa ici igiri igukiriduce koguo ri spirit ri thifiriti andũ matie kuheria ati thifiriti ni njuru unginyua uramenywa na moko ri ndire no ndireka moko tigo guo ni uiguaga andu ara meragwo ati manyuaga makiura maitho makauga ona mwahoria matano tukunyua iyo akiririria wamenyua internally it is poisonous, is toxic no iria turario horo wayo ri ni akukwigiria moko na turenda ndigakaushe moko na turenda turauga urie kana umenywe haya na anyo ni guthukia ini cirrhosis ona njohi ya kawaida tugitinda tukira andu ati wanyua njohi ona wanyua kumi ni ukugia na cirrhosis of the liver ningi ti njohi ori ya cirrhosis of the liver ona toya mihuyu ona nwengi ona kumi utire tarehage cirrhosis of the liver he mundu ari horo antiseptics indo icio murajire ndingicigweta ha tondu ni cia